wa wetiri no. My boy. Only one way business là. So one man boy who ni pe kwa yan bo na. Man of God, who are the man of God of all. O ma ru to agbon lórí na. Bẹ́ẹ̀. Èmi ya no àwọn le so e. Ege ya fi mi ogbon. O ri ka gbon me. Igo kere ni meri enu gbe ni isi percent. A problem e ma de ku ime o we lawe gbe na. E ma de ku awin an we ye be re gbe. O percentage no percent. E bi so ni meri enu we. Ewe o ya mi e wani we ko ni di shasho. O kun e vision ma ni sobu. E wani red dun we ye wani local area no ye. E vision ya ge o lade. Then me ye ko bi me ya mi e work. O ze life me be improve. Awa. Ni me do afi nu gbe ni. Ni we ta. O yin won ya le shoshi we. Na. When you fear o say na imagine ya ya le business. Tano. Ya go Christy. Agbo ye mita. Awe Christy no run the Holy Ghost or ye fasting ya mitawa because he ba no e kazi obuso egbe. O ku ba. E wo hammer no fast. My brother, oga na me do tebete mo business ya hustle business. O go business no so. Nu ya ri wa go me. Ime ya ka ma gbon na we fi ku. Very good. Ya ka me yan because when we me na mu ne Bible na Ọlọ́run ogbe. Awa talo gbe so ye zo free oga gbo. Ya ka me yan na ka me ne. Ya oni le lo ni ma wa ko gbe ata. Igere ni ri enu ni bo na we eko e ma fun we ni. O wa me o ya gbo e. What is Holy Ghost fire for ya? Oh mu fwa, o ko Holy Ghost fire. Ni mo api don yo a. Holy Ghost fire. The man of God, o wa mo bi yo. Gbe kwa do. Wo ari obo we di mu Bible ko ere gbin o. Jesus. Ko na me. When we dey pray ka yira like we big God. So ibanu ze na da no so saba punish you yira. Oh, o ni baba. E pe nu be ko hun don. Wa we gbe teni we the man of God we na o ma wo na. Rotten hellfire. Ere again we. We carry agbon ke heri ga we. Eri wa be aye orí agbon de emi fún wa. Wọ́n ye lolu ere ari na na. Ko so polo se we gbe. Hun wa. No ga we no mo. We ko we ya ka ma ori ni ya e we no. O ma don mu dan fún na no so o ye we fún e. Na emi fún wa o. Eyan wu wa we na no so. Ni baba. Somebody forgive you because 14 times I'm going to punish you. Jesus, I don't die.